yes bakunzi bakiya komeza cyita mu KMTV abakugira bari muri diaspora cyangwa bari hafi y'amahanga umunsi twatembereye mu ntara za ruguru aho nubwo kiya komeza cy'ibiri kiragira mu ntara zitandukanye aho twashyize hamwe itamwitenda twasanze abanyagihugu baho cyangwa n'abanyagihugu baho bameze neza twatuye ku DJ tubona ari special aho ari muziki ndundi aho tubona ko bakugera ko bashyigikira cyane rwose kuko umuziki wacu igihugu cyacu cy'u Burundi tukabona ko DJ K-Boy turabona hano musanze muri studio imeze kubona bivanze turabona ivanze neza cyane mbega kwe tumahise gufata impuza kandi tumenyeye ko kenshi mu ntara za ruguru iyo usanga bafite abatanzaniya Yes, ingo tubanza dukunda kwanza ibyo muhira natana sinabagango akimana kaza ikulise aho twasanze twaravuza muziki cyane byerekana yuko ari byiza ko twafata indirimbo zacu kugira ngo dukunde igihugu cyacu ire bwa bumwe nk'uko byamye naho hambere tukunde kuvuza iby'iwacu dukunda iby'iwacu niho mugambi nawe wayisenga yes wavuze n'ibindi DJ K-Boy mbega twabonye undi muhari ngo yiga mbega bashyigikira kwata baza gukurikirana hino kunesha kuri yacu DJ Emma reka tukukeze DJ Emma nawe ahari nizera ko musanzwe gukorana tubona ko bisa kwibariwe nawe twoga ko ari we responsable cyane naho twasanze ngaha uwo kuvuga kajambo nyabakira ngo kugira abarundi batagikunda kuvuzwa usanga utsingo ndi minisitiri uzoga mukanya wasanga n'umusitiristi utunga ushumugore n'inkumi ikeneye imari nzitire shusore urukundo ntigwihenga mbona igicinye kumbarira y'ikijanja yes bakunzi ba KMTV abari muri Amerika diaspora cyangwa abari Australia abari Amsterdam abari mu ntara za ruguru zitandukanye umunsi mwaciye mwigenda muzowasanga DJ ari special DJ yagezweho mu DJ akunda iby'iwacu urumva barakora ibintu byinshi turabona n'amapimante ngaha barakora n'amafoto meza ukeneye agafoto byanse ugeze mu nzu ukeneye agafoto keza cyangwa agafoto kari express murabona yes reka tubashikire cyane dushire na DJ Emma yiyumvire kino kiganiro dushire nawe twasanze yes bakunzi ba KMTV cyangwa Kiyamoneka TV abanyakugira amazi murakagira kuba mubawe abarundi n'abarundikazi imana yeza n'igihugu cyacu cy'u Burundi bari kumera kuri microphone cyangwa microphone za Kiyamoneka TV nawe utaha tuma twagiye twababwiye ko Kiyamoneka TV kuba igenda mu ntara zitandukanye tuza kuberekana ahandi hamuza kuba turi aho kumva mbega bene igihugu bavuga iki havugwa amakinga iwanyu twizigire na ko buri munsi twasanga Kiyamoneka TV kugeza kigali yes ngo ni galeri iri kugenda kuko bitoroshe cyane batumenyereye amagareri ari mu gisagara cya Bujumbura mu bwoko mu ntara za ruguru amagareri yuzuye yigarira basa y'ibiti galeri imbere y'amagareri mbega ngaho wani n'amabarabara aba hari iwaye hanze murakoze cyane sije ko twabasira kandi mu buryo bw'ikigani yes barundi kazi cyangwa bene gihugu aho musanzwe muri aho muza kudukurikirana mu masegonde makenya cyane aho tuza kubahereza amasanamu meza cyane tubereka uburundi bwacu nyene bumeze nyene gusa nyene guteye igomwe n'ingene bene gihugu bavyumvamo ukundi iwacu
nibahezagire cyane Imana yezagire ubundi n'abarundi baragagira muba mubawe bari kumwe na Chris Fidel naho gutaha ciao